Niitaki Telku through the second, and the Traditional Council wishes to announce the special visit of the Asante Hene Otumfou Osei Tutu II to the Ghana State on Sunday, the 9th of June, 2024. Santimanso TV, Yasomo Sompa. Yo, yes, I'm actually for near Tifo Aquabamra Santimanso TV, a memory fee precope. Well, you say, Bana money, a mam ready, and as I was saying, a Santimanso TV, and I say, why you are Tituni, a kind mamre, Ghana memia, money, and a mamre pass the Osan Santimanso TV, Sebi, no for my bonnet so. And then do bushy, Aquacupi, a incrementemu, and chain you route 2 4 say to Asante Hene, the second. 1825th anniversary na we na nam so ma se bi oton krama nkraman hene gama nche ba be pie mo ne natena nkonya ne nkran traditional council ni nyina e ba be pie e wo kumase e be ta yewura opem so achi mane djumadi na wo so di pie wie ye e no sa bu ni ketema wo ko ni krom na enti aba benya ne se enche eye se bi mpredua eye homowo afahye no ye nyina nim se nkran na sa afahye ekoso na we e na mpanifo atena sa ye press conference e di djumadi ni be si akọ na ye papa baako ye ni kwadonko the second hampenifo ni bia won kran no e de nsem bitudwa e won kran kasam yenko ne yenko hwe e bia na wo yenkrani wonte sebi enkran kasa no so e bia na wo yasantini e bia na wo kabrofo kasa bia wo ti bia piem wo ti yenko ne yenko tie ni kwadonko the second abra na wo de nsem bi etudwa acho mi ni kwadonko the second member of the Judicial Committee Ghana Traditional Council Benonji Division Senior Divisional Chief Asere and Asere Chonomanche. When I learn penny wabak penny, eji kankre noko neji historic noko neji afeku eko dam ni abafe egan. Otumfou Osei Tutu niji enyo. Eke nande wogan popa no ni eba cha siumo ko ni amegbeleo niji yisene gamanche te akwesidai ke afi nyomo enyo ke numo celebration wo len ke chono no esuma ke ebagan koni game anale wo bo dada hogba ke wo yo dada no hogba eba ni ke agbena aba fe deba agbo fefo ye gan le ba chine gan fe ni mo fe mo ba na ke lele chakpan ni Asante me ke game yo ke je blema emi e wapo fe blema bona je sisiye ni wo once mo ni mo femo ke miche ke de twa no mi e wogbele drumming and dancing na wo miche ke de twa akpe Asante Hene efefo ke bagan popa na no nye twa no manye aba ayefo we ni nsema sebi odi tudwa ye nyina nim se kasa okan no eye sebi nkran kasa be no mienu ye nte aduanafo de ye nim se twi kasa na na ye de bia ye resa na ye potodu gu fom na we su no obi so ye nyina ye de on so ba yo se fe ni boy abe ye na ba akoso e be piem wo ono na address yewura Otumfou Osei Tutu se nyame ya adoma 9 June ye kwese de die nim ya yewura opem so kwakọ pie enkramanchemu edin nim onyama kwakọ ta gamenche enkraman hene echi se de ono so babeta na echi wasante mema je ne djuma no yewura Otumfou kwakọ pie mu onkran ye kwese de die nim ya 9 June na we na ni boy abe di nsem bitudwa ye nkoni nkotie nimra. The office of the Gamanche Niitaki Telku through the second, and the Traditional Council wishes to announce the special visit of the Asante Hene Otumfou Osei Tutu II to the Ghana State
on Sunday, the 9th of June, 2024. The visit will be crowned with a special Durbar hosted by King Takite Kuchuru II Gamanche. It is a historic visit, and it will rekindle the strong ties of friendship between the Gans and the Ashantis. It also follows the Gamanche's active participation in the Asantehne's recent celebration of his 25th anniversary on the throne. The Ga and the Ashanti people have had extensive interactions which have led to exchange of cultural practices, traditions, and ideas. Interestingly, the interactions between the Gans and the Ashantis over the centuries have culminated in common themes in the areas of governance, inclusiveness, and specific cultural practices, including family structure, traditional dances, structure of the calendar year, taboos, defense mechanism, and historical interactions with other tribes. These similarities highlight the strong ties between the Ashantis and the Gans, which are rooted in our shared African heritage. The Durbar of the two gallant royals will also be used to promote peace ahead of the presidential and parliamentary elections in December this year. The office of the Gamanche therefore invites all to witness this great moment in the Ghanaian traditional history at the forecourt of the Gamanche's Palace in Carnation, Accra, on Sunday, the 9th of June 2024. Thank you very much for coming in this instance. Ahwefo waiting sama yen na yade nyina ni boy abin so de tudwa e wo potoka sem se de be ya wona na te ase a wonte enkran kasa ne nyina nso se bi obetimi ehu butaya na niema de titiriwa na nsem titiriwa na omoka na we ahwefo we yade ye sonko kwasan se Europe mi so na se tutu abi Kotoko Hene be bia wo bia Piaaaaw na yenim se abre bia nko bitu ne nsa frɛ na ya na dodo na yutubo form ane ko na nso we yade ye sonko esan se Yewura Gamanche kire wo do kakra kire wo do bi da wo do bi di 25th anniversary sagranti wo 150 years no ni edi dwumadi wa santimantam nya na Gamanche nkrama Hene ntima ntwa nani ahwe Europe mso no sa na Europe mso de ne nsa kasa si ne bo se dabi kwese de die nim die ayade bi nsi da de bia wotubo form ane ko na nso we die wono wane tietia na chaw mu akwakotena konyam de ni monyam akwakotai se bi ni nua nachi na wei eya ayonkofo eda enkran ne asantefo ntem san se ye nyina ye nim se enkranfo eye se bi omane omamamre no ebi ni ye de no se bi ebo abra se bi ubehu se ye niema bi yakade ye ntade a ye fa ye duane a ye di no enka ma yakwakoye se enkran ne asante na akwakoye baako ne mom kasa no na akwakosesa we ye nsema ne nyina so mpanifo ne tutu da ho nti Ewura opemso ene natena konya ne benkum ne nifa sabi natena konya nyina ne asantema nyina nso ekwa kopiem ewo nkramantemu enti kaye ho kwese de ebe ya asantema so TV ekwa kopiem wo se de ebe ya de ebe woni tuawisi sabi mpanifo so woni tuamu a ye ni nyaw enti asantema so TV ebe ko ne akwa kopiem wo pani potofo mo wa ebe fa na wo so do waso atibi enti kaye ho se ebe nya dwumaje ebe nya ahode de dwumaje bi si abre wa so channel no ene etwa go YouTube, Facebook, TikTok, all the social media handles na wa subscribe channel no wa share dwumadi na ma wona wa echichi ne benche so e de wona ni ehu de wona so atie comment section wono kasa ne yesro ya ma ho nti sanse penifo ni de dwumadi na ti kasa ne koye kasa twetwe bi ayentumi enkan emfa ma like dwumadi na Asantemaso TV nkoso amfa na ntuma pamfria me am gina dwumadi me so mo ne anopa mi din aduana de hye peti akon amanfo kwaku this way edamase.
Asantema so TV. Yes, so Mosompa.